Oh no. Oh, kawan malawan beso tuh. Apa lu tuh? Wah, mana gue? Oh, biasa puasa Senin Kamis, kadang puasa gue tiap hari. Lah puasa Ramadan kan, teng dengan gue. Yalah, panggil saya. Belakang. Woi. Aku biasa mati. Ya lah. Ente tuh mau lakang pintu, Yalah. Anak bala, gaya pesu Senin Kamis. Anak pesu